سلام بینندگان عزیز. برنامه نشان افتخار است این لحظه از تلویزیون تاجیکستان منظور شما و این لحظه صحبت داریم اوید به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک. در مهمانی ما حضور دارند بیبی حفیظه مجیدووا، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، همایون اماموف، امیرخان شاه حسین و یعقوب حکیموف، آموزگاران از دانشگاه ملی تاجیکستان. شما را با برنامه خوش آمدید میگوییم. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک از نو تحریر و پیشنهاد گردید. این تا کدام اندازه میتواند در تعلیم و تربیت کودک و مسئولیت بهری به کمال رسیدن نسل امروزه کمک نماید؟ اندیشه خود را بیان میکردید. در حقیقت تحلیل و از نو به نشر رسیدن این قانون مهم و سر وقتی می باشد، چون که در نسخه اول این قانون فقط مسئولیت پدر و مادر تاکید کرده می شد و باعث خرسندی است که در قانون تحریر نو اون کل اعضایان جامعه، نهادهای اجتماعی، سازمان‌های گوناگون که در تعلیم و تربیت کودکان نقش مهم دارند خیلی مشخص و با طور عمیق نشان داده شده است و این بار دیگر اثبات میکند که در کشور ما تعلیم و تربیت فرزند، تعلیم و تربیت کل اعضایان جامعه نه تنها وظیفه یک عائله است، گرچنده که وی نهاد اولین اجتماعی هست. نهاد اولین اجتماعی بیرون از نهادهای دیگر اجتماعی ارزی وجود داشته نمیتواند. بنابراین ضروریت اشتراک همه نهادهای جمعیتی، مؤسسه های تحصیلاتی، عائله، سازمان های جمعیتی، مقامات های حکومت محلی و همه اینها در نشر نو قانون خیلی خوب بررسی کرده شده است. برای عملی نمودن سیاست دولتی در سمت مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک چی کارها را به سامان رسانیدن ضرور است؟ قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در تحریر نو و با کارکردهای علاوگی با بین‌نوبت گرفتن مسئله‌های اساسی و مهمترین این سمت سریوقتی و ضروری طلب زمان و جامعه امروزه بود. طوری که ما شما شاهد هستیم مناسبت‌ها در جهان امروز در روند جهانی شوی یا به اصطلاح گلوبالیزاسیون قرار دارند و هر گونه پدیده هایی که در جهان معاصر پیدا می شوند به این و آن وجه حتما تاثیر اونها به فرهنگ های دیگر، به خصوصیت های ملی یا ارزش های ملی دیگر خلقیت ها تاثیر خود را می رسانند و تا اندازه خصوصیت اداره نشوندگی دارند. البته همین گونه تأثیرات را ما در جامعه امروزه تاجیکستان بر اعلی مشاهده میکنیم و ضرورت قبول قانون در چنین شکل البته برای تشکل دادن شخصیت معاصر، برای به کمال رسانیدن نسل امروزه که در اون تفکری شناخت ارزش ها از دیدگاه عقلی، از دیدگاه علمی پرورش شود، برای ما خیلی ضرور و سری وقتی است. و البته وقتی که ما با قانون نظر میکنیم در خود دبوچه قانون که همگی در حجم یک جمله آورده شده است، مقصد اساسی همین قانون بسیار واضح و روشن نشان داده شده است که گفته می شود قانون مذکور مناسبت ها را عاید به مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک با مقصدی، یعنی ببینید زده منطقی اینجا فقط همین مقصد، با مقصد تعلیم و تربیت کودک در روحیه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش های ملی، عمومی بشری و فرهنگی تنظیم شده، پس آن به حفظ حقوق و منفعت های کودک روانه گردیده است. یعنی اگر بار دیگر ما از لحاظ منطق نظر افکنیم، همون مقصد گذاری که در دبوچه قانون که عبارت از 7 باب و 25 ماده است روشن و واضح نشان داده شده است و همین مقصد در همون بابهای اساسی قانون تکرار به تکرار استفاده می شوند. یعنی
مقصد چی است؟ بیننده محترمی ما باید به طور واضح درک کند که مقصد از قبول این قانون، تهیه این قانون و طوری که معلمه عزیز تاکید کردند، مسئول گردانیدن تمام ساختارهای جامعه برای تعلیم و تربیت کودک، پیش از همه تشکل یک شخصیتی که در اون خصلت‌های حمیده انسانی رشد کرده باشند، یعنی انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش‌های ملی، عمومی بشری و فرهنگی. البته طوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در صحبت با اهل معارف و علم کشور تاکید کردند، امروز ضرور است که ما مناسبت را در نسبت به تعلیم و تربیت تا اندازه دیگر کنیم، جدیدتر کنیم، زیرا آینده کشور ما از کادرهای و نسل‌های دارای تفکر علمی و در برابر این حسی وطن دوستی احتیاج دارد و یعنی آینده ما از همین گونه شخصیت ها وابسته است و قانون مذکور در سمت تشکل چنین شخصیت یک زمینه خیلی مساعد فراهم می‌آورد. بهر خودشناس و خودآگاه به کمال رسانیدن کودک کدام عامل‌ها باعث شده می‌توانند و بهر رشد عقلانی و ذهنی کودک چگونه کارها رو به انجام رسانیدن ضرور است از نگاه شما؟ یک چیز رو تاکید کردم میخواهم که کودک شخصیت نوتکرار است که او در محیط اجتماعی به دنیا می آید، در محیط اجتماعی انکشاف می یابد، مهارت و ملکه های در جامعه زندگی کردن را از خود می کند. از نقطه نظر روانشناسی ما اون را اجتماعی می شود می گوییم. عامل از همه مهمی تشکل‌یابی شخصیت طبق اجرای طلبات‌های قانون مذکور این محیط احاطه کرده اجتماعی است. باعث خرسنده است که بعد سال 2011 هم قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تا اندازه مناسبت والدان به تعلیم و تربیت خیلی تغییر یافت. ما گفته نمیتوانیم که این قانون برای آن از نو تحریر گردید که گویا اجرا نشده باشد، بلکه اجرا شد. امروز قانون باز وظیفه های نوتر، مسئولتر را در نزد نه تنها پدر و مادر، در نزد اهل جامعه گذاشت. خود منمی محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی میکند و همه وقت تاثیر تعلیم و تربیوی خانواده، مؤسسه های تحصیلاتی، وسایل اخبار عموم را میگیرد. انا همین یکی از عامل‌های مهم تشکل‌یابی شخصیت فرزندان، کودکان به حساب می رود. و یک چیز را تاکید کردم میخواهم که این عامل‌ها تاثیر تعلیم و تربیوی خانواده، مکتب، وسایل اخبار عموم، محیط احاطه کرده، رابطه با عالم داخلی بیرونی وابسته به خصوصیت‌های سن و سالی کودکان تغییر می‌یابد. چون که امکانیت‌های آموختن، از خود کردن، تربیت گرفتن کودکان نیز تغییر می‌یابد. بنابراین هم در علم روانشناختی و پداگوژیک مفهوم وجود دارد که تعلیم و تربیت از روز دنیا آمدن آغاز گردیده تا آخر عمر ادامه می‌یابد، از دامان مادر تا لب گور بیاموز. و من همه دیگرگونه‌های جامعه، مناسبت‌های اجتماعی اقتصادی، برنامه‌های نو تعلیمی، استانداردهای نو تحصیلاتی که در نظام تحصیلات است، در همه زمینه‌های تحصیلات عامل‌های تشکل‌دهی مقصدناک شخصیت کودک شده می‌تواند. اکنون در تعلیم و تربیت کودک امروز هم پدر و مادر، هم آموزگار و هم جامعه مسئول هستند. وابسته به پهلوهای حقوقی این مسئله اندیشه خود رو بیان می‌کردید. تشکر زیاد. البته در داخل جامعه وقتی که مناسبت‌های جمعیتی چنانه که معلم عزیزم قید کردن، استادم قید کردن، مناسبت‌های جمعیتی وقتی رشد می‌نمایند، مناسبت‌ها خصلت دینامیکی دارند. آنها همچون مناسبت‌های شخص شده نیستند و با مرور زمان وقتی مناسبت‌های جمعیتی پیش می‌روند، البته ضرورتی در سطح حقوقی تنظیم نمودن این مناسبت‌ها به وجود می‌آید و وابسته به تنظیم نمودن مناسبت‌ها البته قانون پیشینه
масъалаҳои вобаста ба масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро дар бар мегирифт ва бо пеш рафтани муносибатҳо зарурати аллакай дар таҳрири нав дар санаи 20 июни соли 2024 дар таҳрири нав қабул намудани хиди қонун ва аз хиди аллакай номи қонун маълум аст ки мазмун ва моҳияти қонун тағйир ёфтааст ва дар ин ҷо қонун дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак аллакай номгузорӣ шудааст. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки мо вақте дар зери мафҳуми фарзанд дар назар гирем, аллакай фарзанд гуфта мафҳуми васеъ аст. аз санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллии мо чунин бармеояд ки кӯдак шахсе аст ки ба синни 18 нарасидааст ва дар ин ҷо чуноне ки қайд карда шуд, дар баробари падару модар ҳамчунин дигар субъектоне ҳастанд ки онҳо низ бояд як ҳиссаи муайян, як саҳми арзандаи худро дар риоя шудани қонунгузорӣ дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак гузоранд, аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ. Зеро ки муассисаҳои таълимӣ маконе ҳастанд ки кӯдакон дар он ҷо бештар қарор доранд ва бо раванди ҳам фаро гирифтан ба таълим, фаро гирифтан ба тарбия, албатта ба як муносибати муайян вобаста ба масалан танзим, вобаста ба амалӣ шудан дар он ҷо қарор доранд. Ва албатта Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробаре ки дар моддаи 41 ҳуқуқ ба таҳсилро кафолат додааст, дар моддаи 34 омадааст ки падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд масъулият доранд. фарзандони болиғи қобили меҳнат дар таъмини падару модари худ ки ҳангоми пирӣ қарор доранд ё аз ҷиҳати иҷтимоӣ онҳоро таъмин намоянд масъулият вогузор кардааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки агар моддаи 41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба таҳсилро дар ҳамаи зинаҳо кафолат диҳад, аллакай моддаи 34 Конститутсия масъулиятро вобаста ба яъне на танҳо масъалаи таълим ва тарбия, яъне на танҳо ҷанбаи таҳсилот, ҳамчунин масъалаҳои дигаре ки вобаста ба падару модар, омӯзгор, муассисаи таълимӣ ё чуноне ки қайд шуд, масалан институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилотҳо, дигар субъектҳо, албатта дар ҷомеа фақат бо кӯшиши давлат ва падару модар ҳамаи масъалаҳо пурра фаро гирифта ва бартараф карда намешаванд. На ҳар як кӯдак тамоми ҷанбаҳои масалан ҳуқуқиро пурра фаро гирифта метавонад ва дар баробари дарсҳое ки дар мактаби миёна аст, масалан асосҳои давлат ва ҳуқуқ аст, ҳуқуқи инсон аст, инчунин ба воситаҳои ахбори омма ё шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо метавонанд бештар огоҳ карда шаванд ва албатта пешгирӣ кардани ҳар гуна омилҳо бо роҳандозии чораҳои муассир аст, яъне таъсирбахш аст. албатта вобаста ба ҳамкории падару модар бо муассисаҳои таълимӣ ва дигар ниҳоди давлатӣ ва ҳамзамон ҳамоҳангсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти давлатӣ яке аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб меёбад ки зери танзими муқаррароти қонунгузории амалкунанда қарор дорад. албатта дар масъалаи ҳамкории падару модар бо муассисаҳои таълимӣ бешак дар ҳамон қисмати уҳдадориҳои падару модар як қатор уҳдадориҳо пешбинӣ карда шудаанд ки ин уҳдадориҳои муқаррар гардида метавонад ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва падару модарро таъмин намояд. аз ҷумла аз ҷониби падару модар уҳдадорӣ вобаста ба риояи пӯшидани либосҳое ки ба низоми таҳсилот дар дилхозинаи таҳсилот барои кӯдак муқаррар гардидааст, яъне аз либосҳое ки тарғибу ташвиқ ба фарҳанги бегуна аст ва инчунин вобаста ба таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ба намуди зоҳирии кӯдакон, аз ҷумла холкӯбии кӯдакон қонунгузорӣ муқаррар мекунад, яъне бидуни зарурати тиббӣ имрӯз бисёр ба мушоҳида мерасад ки ана ҳамон намуди зоҳирии кӯдакон бо роҳи сунъӣ яъне ки тағйир дода мешавад ва ин метавонад ки таъсири манфии худа ба ҷомеа расонад. ҳамзамон уҳдадории падару модар дар қисмати ана ҳамон истифода бурдани ҷавоҳирот аз ҷониби духтарҳо барои зебу зина дар муассисаҳои таълимӣ, яъне ки диққат додан ба ана ҳамин масъалаҳо ва пешгирӣ кардани ин ҳолатҳо, ё ин ки додани ҳама гуна маблағҳо ба омӯзгорон ё ба муассисаҳои таълимӣ
маблағҳое ки бе зарурият ва бе доираи муқаррар намудани муқаррароти қонунгузорӣ барои таҷлили зодрӯзи устод ва ё ин ки барои ягон ҷашну маросимҳо ана ҳамин пешниҳод намудани маблағҳои пулӣ ё ин ки туҳфаҳои арзишманд ва ё ин ки умуман туҳфаҳое ки аз доираи талаботи муқаррароти қонунгузорӣ берун аст. яъне ин масъалаҳо метавонад иҷрои дурусти ана ҳамин уҳдадориҳо ҳамкории байни падару модар ва муассисаҳои таълимиро метавонад таъмин кунад. яке аз масъалаҳои дигаре ки дар ин ҷо вобаста ба муқаррароти қонунгузорӣ пешбинӣ карда шудааст ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ. яъне мо таҳти мафҳуми ҳамоҳангсозии мақомоти давлатӣ чиро фаҳмидан мумкин? байни мақомоти бешак дар қонунгузорӣ муқаррар карда шудааст ки мақомоти ваколатдори давлатӣ салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи таълиму тарбияи кӯдак ва ҳамзамон субъектҳои амалисозандаи ин масъала аз ҷумла мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва як қатор вазорату идораҳо аз ҷониби ана ҳамин субъектҳо ҳамоҳанг намудани фаъолият бо таъсис додани ситодҳо, гурӯҳҳои корӣ, анҷом додани рейдҳои муштарак барои пешгирии ҳуқуқу вайронкуниҳо аз ҷониби ноболиғон метавонад ки ҳамоҳангии фаъолияти мақомотро муайян кунад. ҳамзамон дар сатҳи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти худидораи маҳаллӣ ва ҳамчунин муассисаҳои таълимӣ таъсис додани комиссияҳои ҷамъиятӣ дар масъалаи таълиму тарбияи кӯдак. ин масъала яъне комиссияҳои ҷамъиятӣ қонунгузорӣ муқаррар мекунад ки низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъиятӣ дар самти таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби мақомоти ваколатдор амалӣ карда мешавад. мақоми ваколатдор дар ин соҳа бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар карда мешавад. мутобиқи қисми дуюми моддаи мазкур яъне дар ҳамонҷо пешбинӣ карда шудааст ки метавонад амалисозии масъалаҳо вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда шавад. муайян аст ки дар сохтори ҳамаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо як институт бо номи институти васоят ва парасторӣ амал мекунад ки бешак ба масъалаи ана ҳамин кӯдакони ноболиғ масъалагузорӣ кардан ё ҳалли мушкилотҳои ҷой дошта дар ҷомеа ба таҳсил фаро гирифтан ин масъалаҳо аз ҷониби мақомоти мазкур анҷом дода мешавад. мақомоти мазкур бояд низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъиятиро омода кунад. ҳайати комиссияи ҷамъиятӣ қонун муқаррар мекунад ки бояд на камтар аз 7 нафар бошад ва дар ҳайати комиссияҳои ҷамъиятие ки дар сатҳи мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот яъне ҷамоатҳо таъсис дода мешаванд бояд ҳатман аз намояндагони кормандони милитсия, ходимони иттиҳодиёи динӣ ва намоянда аз иттифоқи занон яъне ки бояд дар ҳамин комиссия шомил бошанд то ин ки дар дастаҷамъӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолият онҳо тавонанд ки ана ҳамин омилҳо ё шароитҳои мусоидаткунандаро ки барои содир намудани ҳуқуқу вайронкуниҳо аз ҷониби кӯдакон замина фароҳам меорад инҳоро пешгирӣ кунад. ва вобаста ба ҳамин масъалаҳо қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак низ яъне муқаррароти мазкурро дар таҳрири нави қонун муқаррар намудааст ва бешак ин масъалаҳо мавриди танзими ҳуқуқӣ низ қарор гирифтагӣ ҳастанд. дар моддаи 23 қонуни мазкур чунин омадааст: шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вақте ки қонунро вайрон мекунанд чӣ гуна ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд? шахси ҳуқуқӣ гуфта ҳам шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам шаҳрванди хориҷӣ ва ҳам шахси бешаҳрванд ё апатрид фаҳмида мешавад. дар зери мафҳуми шахси ҳуқуқӣ корхона, муассиса, ташкилот фаҳмида мешавад ва ҳангоме ки субъектҳо қонун дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдакро вақте вайрон менамоянд ин албатта оқибатҳои муайянро ба бор меорад дар намуди нисбати ин субъектон татбиқ намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар навбати худ албатта вобаста ба худи ба ҷамъият хавфнок будани кирдор муайян карда мешавад. ба хотири чӣ? ба хотире ки агар ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ бошад дар ин ҷо албатта татбиқ намудани ҷавобгарии маъмурӣ тақозо менамояд ва ҳангоме ки агар дар кирдор аломатҳои таркибии ҷиноят бошад дар ин ҷо албатта масъала татбиқ намудани ҷавобгарии ҷиноятиро мегирад. вобаста ба масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ҷавобгарии ҷиноятӣ низ ҳаст, монеъ шудан ба таҳсили ноболиғон масалан ё дигар амалҳое ки ба шаъну шарафи онҳо ба ҳаёт ва саломатии онҳо хатар меорад ва ҳамчунин ҳамин масъалаҳо хислати ба ҷамъият хавфнокии маъмуриро низ доранд. баъзан ба чашм мерасад ки масалан падар модар низ аз
масалан меъёрҳои кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ аз меъёрҳои кодекси ҷиноятӣ огоҳ нестанд, лекин як принсип аст, надонистани қонун ҷавобгариро истисно наменамояд. падар ё модар бошад, ё омӯзгор бошад, ё шахси мутасадди дар тарбияи кӯдаки бошад, ҳатман бояд аз қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар ин самт огоҳ бошад. оид ба ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда дар таълиму тарбияи кӯдак чӣ назар доред? қонуни мазкур ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакони ноболиғ равона карда шудааст. албатта яке аз тағйиротҳое ки дар таҳрири нави қонун қабул карда шуд ва муқаррар гардид, ин муқаррар намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар, инчунин дар баробари ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар муқаррар намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои муассисаҳои таълимӣ, махсусан омӯзгор маҳсуб меёбад ва вобаста ба ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ду моддаи алоҳида бахшида шудааст. яке ба ҳуқуқҳои падару модар дар таълими фарзанд ва дигаре ҳуқуқҳои падару модар дар тарбияи фарзанд. албатта ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар дар таълими фарзанд вобаста аз муқаррароти қонунгузории оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, зеро мардон ва занон баробар ҳуқуқ ҳастанд ва дар муносибатҳои оилавӣ низ баробар ҳуқуқ будани онҳо муқаррар гардидааст ва ана ҳамин баробар ҳуқуқии онҳо дар ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар ифода карда мешавад, ки яке аз ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар дар муносибатҳои оилавӣ ин масъалаи таваҷҷӯҳ кардан ба тарбияи кӯдакон маҳсуб меёбад. албатта вобаста ба ҳуқуқҳои падару модар дар таълими кӯдак қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, ки падару модар ҳуқуқ доранд, ки муассисаи таълимиеро ки барои кӯдак зарур аст интихоб намоянд, яъне дилхоҳ муассисаи таълимиро, онҳо ҳуқуқ доранд, ки дар масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ пешниҳодҳо намоянд, онҳо ҳуқуқи иштирок кардан дар ҷараёни дарсҳое ки кӯдакони онҳо таҳсил мекунанд ва бархурдор шудан аз ана ҳамон сатҳу сифати донише ки фарзанди онҳо дорад метавонанд дар он ҷо иштирок намоянд. ҳамзамон қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, ки падару модар ҳуқуқ доранд, ки ба кӯдакони худ шароити мусоидро фароҳам оранд, то ки онҳо бар рӯҳияи ифтихори ватандорӣ, худшиносии миллӣ онҳо огоҳ бошанд. яъне қаблан ҳолатҳое буд, ки кӯдакон дар назди бобою бибӣ ё ягон хеши дигар қарор доштанд, лекин дар масъалае ки агар онҳо ягон қонунвайронкунии маъмурӣ ё ҳолати дигареро содир кунанд, дар ин маврид падару модари онҳо ба ҷавобгарӣ ҷалб карда мешуд, ҳолон ки кӯдак дар тарбияи воқеии ҳамин падару модар қарор надорад. аз ҳамин нуқтаи назар кӯдак ҳангоме ки дар тарбияи воқеии кадом шахсоне ки қарор дошта бошад, онҳо низ мутобиқи қонуни мазкур ба ҷавобгарӣ ҷалб карда мешаванд ва дар масъалаи ҷавобгарии падару модар вобаста ба масъулияти таълиму тарбияи кӯдак дар баробари қабули қонуни мазкур дар таҳрири нав, яъне 20 июни соли 2024 ҳамзамон як қатор қонунҳои дигари ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуданд. аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаи ҷавобгарӣ барои масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдака васеътар ва пурзӯртар намуда. албатта қаблан дар моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон намудани талаботи қонунгузории масъулияти падару модар ҷавобгарӣ пешбинӣ карда шуда буд ва аз меъёри мазкур, яъне ки дар дил хоҳ, яъне вобаста ба ҳамон дараҷаи хавфнокии кирдорҳоеро ки ноболиғон кӯдакон содир мекарданд, ҳама ба як тарз баҳодиҳӣ дода мешуд. аммо дар таҳрири нави, яъне бо ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни мазкур, моддаи 90 аз 5 қисмат иборат аст, ки ҳар як қисми он вобаста ба дараҷаи хавфнокӣ, вобаста ба субъектҳои алоҳида ҷавобгариро пешбинӣ мекунад. махсусан дар қисми яки моддаи 90 вобаста ба таҳсили кӯдакон, агар дар давоми як чоряк кӯдак зиёда аз 50 соат дар дарсҳо ҳозир надошта бошад, пас падару модари ӯ бо қисми яки кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ ҷалб карда мешавад, ки меъёри нишондиҳанда, яъне ҷазо барои ҷазои маъмурӣ нисбат ба онҳо аз 10 то 12 нишондиҳанда барои
ҳисобҳо, яъне дар соли 2024 як нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 72 сомон аст. яъне мо агар ки акнун ҳисоб кунем ки 10 нишондиҳанда ё ки 12 нишондиҳанда барои ҳисобҳо чӣ қадар маблағи пулеро ташкил мекунад, ки яъне ҷазои ҷарима нисбат ба падару модар. ҳангоме ки аз ҷониби ноболиғон истифода бурдани нӯшокиҳои спиртӣ, маводҳои психотропӣ, маводҳои нашъадо, бурдани онҳо ба муассисаҳои таълимӣ ё истифода бурдани асбобҳои халандаю буранда имрӯз дар байни наврасон яке аз падидаҳои номатлубе ки пайдо шудааст, ин бо доштани ана ҳамон асбобҳои халандару буранда аз ҷумла кортҳое ки бо худ яъне ки онҳо мегиранд, яке аз падидаҳое ки омили асосии содир намудани ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар ҷомеаи имрӯзаи мо гаштааст. вобаста ба ҳамин масъала агар чунин аломатҳо дар кирдори анҳамон ноболиғон ҷой дошта бошад, пас бо қисми дуюми моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон падару модар ҷавобгар карда мешавад, яъне ки ҷазои ҷарима нисбат ба онҳо аз қисми 1 дида болотар аз 20 то 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне ҷаримабандӣ карда мешавад. дар қисми сеюми моддаи мазкур ҷавобгарии муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон дар ҳоле ки аз ҷониби онҳо амалҳои номатлуб ба монанди истифода бурдани зӯроварӣ нисбати кӯдак агар ба шарте ки дар ҳаракати онҳо аломатҳои таркиби ҷиноят набошад, дар ин маврид омӯзгор яъне ба ҷавобгарӣ ҷалб карда мешавад. дар ин мавридҳо ё ин ки аз ҷониби кӯдакон истифода накардани лавозимотҳои дарсӣ, дуруст аз худ накардани ана ҳамон дарсҳое ки онҳо дар ҷараёни таълим анҷом медиҳанд, вобаста ба ҳамин масъалаҳо яъне дар қисми сеюми моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррарот пешбинӣ карда шуда ва қисмҳои 4 ва 5 яъне ҳолатҳои вазнинкунандаи қисмҳои болоиро муқаррар мекунад. яъне дар ҳолате ки дар давоми сол агар такроран содир шавад, пас нишондиҳандаи ҷазои ҷарима барои ҳисобҳо баланд ва ҳатто то ба ҳабси маъмурӣ ба муҳлати аз 5 то 10 шабонарӯза қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад. кӯдакон аз соати 18:00 вақти бегоҳӣ яъне то соати 8:00 субҳ ҳуқуқ надоранд ки ба марказҳои бозиҳои компютерӣ раванд. яъне дар ҳамин муддат агар аз ҷониби масъулини ана ҳамон марказҳои бозиҳои компютерӣ иҷозат дода шаваду онҳо ба ҳамин навъи бозӣ фаро гирифта шаванд, моддаи 464 кодекси иловаи 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро пешбинӣ мекунад. дар моддаи 164 қаблан монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти миёнаи ҳатмӣ яъне 9 сола пешбинӣ карда буд. мо медонем аз соли 2024 4 июл яъне бо қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири илова ворид карда шуд ва мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳатмӣ гардид, яъне то синфи 11. мин баъд анакнун моддаи мазкур тағйир дода шуда дар таҳрири нав яъне монеъ шудан ба таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне агар аз ҷониби падару модар ё шахси онҳоро ивазкунанда яъне васию парастор ё шахсоне ки воқеан кӯдак дар тарбияи онҳо қарор дорад монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти 11 сола ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. вобаста ба ҳамкориҳои падару модар ба мактаб ва дигар ниҳодҳои ҷомеа андешаи худро баён мекардед. вақте ки ҳуқуқҳо ба падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, ҳуқуқҳо ба муассисаҳои таҳсилотӣ дар таълиму тарбияи кӯдакон дода шудааст, онҳо дар навбати худ уҳдадориҳоро ҳам доранд ки ҳамин уҳдадориҳои онҳо дар қонуни масъулият дар бораи таълиму тарбияи кӯдак хеле равшан нишон дода шудааст. як чизро таъкид кардан мехоҳам ки иҷрои уҳдадориҳо зиёдтар ба фарҳанги тарбиятии худи волидон алоқаманд аст ва аз мушоҳидаҳо як чизро таъкид кардан мехоҳам ки баъди қабул карда шудани қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон теъдоди зиёд қисми зиёди волидон дар кишвари мо ба таълимгирии бачаҳо таваҷҷӯҳи зиёдтар ظاهر کردن و کرده ایستادن و امیدوار هستم که در آینده نیز این توجهی آنها کم نخواهد گردید. لیکن یک چیز دوم از نقطه نظر والدان خیلی در کنار میماند، این همکاری کردن با مؤسسه های تحصیلاتی. یک چیز رو نباید فراموش کرد که مؤسسه های دولتی از طرف دولت تشکیل کرده شده، مضمون کار تعلیم و تربیت از طرف دولت معلوم کرده می شود، معین کرده می شود و در این مؤسسه ها
سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف در اساس حجت‌های معیار حقوقی همین ساحه عملی گردانده می‌شوند. انا همین چیز رو به حساب گرفتن خیلی مهم است. مؤسسه های تحصیلاتی همه وقت طبق طلبات زمینه های برنامه‌ای متدی باید در همکاری با پدر و مادران کار کنند و باعث تاسف است که پدر و مادران به وقت خالگی فرزندان رو چه طور گذراندن کم توجه ظاهر میکنند. صحبت ها نشان میدهد که هر یک میخواهد که فرزند او در آینده موفق، پیشرفته، سازنده، بنیادگر شود و بسیارتر به محفل ها، آموزش علاوگی فنهای دیگر و غیره ها مشغول می شوند. لیکن وقت خالی کودکان رو چخیل تشکیل کردن و نقشه دویم وارد می شود. پیش از همه عهدهداری تامین نمودن شرایط برای انکشاف کودک این نه تنها تحصیل و تدریس است، این چنین استراحت و فراغت است. جلب نمودن آنها به شکل‌های گوناگون فعالیت‌های بیرون از تعلیمی است. از همه مهم جلب کردن فرزندان به فعالیت مهنتی است، چون که مهنت همه وقت واسطه نه تنها خانه گرداندن طلبات‌های مادی انسان است، بلکه مهنت کردن باید واسطه قناعت گرداندن طلبات‌های معنوی انسان هم باشد. زیادتر جلب کردن کودکان به مهنت، چاره‌بینی‌هایی که آنها خاراکتر تربیوی دارند و آموزاندن آنها به مستقلیت و آینده خود را مستقلانه بنیاد کردن، نه اینکه کودک همه وقت در تحت راهنمایی تا آخر عمر کلان سالم باشد، بلکه وی مستقلیت، تفکر ایجادی، خود فعالیت های ایجادی را آموزاندن نیز به عهده‌داری های پدر و مادران و مؤسسه های تحصیلاتی داخل می شود و مؤسسه های تحصیلاتی نیز بسیارتر چاره‌بینی‌های بیرون از درسی رو با نقشه کارهای تعلیم و تربیت وارد کردنشان لازم است که تا وقتی کودکان درست تشکیل کرده شود و آنها برای معیار زیاد تماشا کردن سامانه‌های اجتماعی و کارهای نالازمی دست زدن پیشگیری کرده شود. از نگاه روانی می گفتید که برای باز هم جلب کردن کودکان و نورسان بهر علم آموزی چگونه مناسبت باید به راه مانده شود؟ یگانگی طلبات عائله به مؤسسه تحصیلاتی، چون که عائله و مؤسسه تحصیلاتی این توأم در تعلیم و تربیت فرزند برابر حقوقند، توأم در یگانگی کار میکنند، قدرت و توانایی، امکانیت و لیاقتمندی استعداد هر یک فرزند را به حساب گرفته با آنها مناسبت کرده در راه دانش آموزی راهنمایی کنند. اون چیزی را به کودکان راهنمایی کنند که برای در آینده شخصیت بنیادکار و ایجادکار شدن او مساعدت کرده تواند. وقت خالی را درست تشکیل کند. استراحت و فراغت با تعلیمگیری، استراحت و فراغت به دانش آموزی، استراحت و فراغت با کسب آموزی علاقمند کرده شود. امروزها جوانان ما با کسب و هنرهای نو مراغ دارند، لیکن کسب و هنرهای مردمی تا اندازه به گوشه فراموشی رفته ایستاده است و عائله در همکاری با مؤسسه های تحصیلاتی در انتخاب کسب هم دقت جدی دادنشان لازم است تا که بعد ختم مکتب های عالی فرزندان در جستجوی جای کار به مشکلی دچار نشوند. کسبی را انتخاب کنند که در آینده برای آنها حلاوت بخش و مهنت راحت رو به آنها تامین کرده تواند. ولی متاسفانه پدر و مادران محترم ما کمتر توجه میکنند. یعنی وقتی که کودک به دنیا می آید، مسئولیت پدر و مادر تنها به دنیا آوردن کودک نیست. یک محقق روس در مورد تعلیم و تربیت کودک از نگاه تنقیدی به اندیشه ها مناسبت کرده، چنین می‌آورد که هر یک کودک نوابسته از منسوبیت قومی و نژادی و زبانی و مذهبی و اعتقادی و هکذا میتواند که همچون نابغه به کمال رسد اگر مناسبت به تعلیم و تربیت او درست به راه مانده شود.
یعنی ما وقتی که در قانون میبینیم در عهده‌داری های مؤسسه های تعلیمی، در عهده‌داری های پدر و مادر هم منع کردن آزار جسمانی، یعنی به اصطلاح زدن در نسبت کودک آمده است. و وقتی که مردم صحبت میکنند میگن که در منتالیته مردم ما گاه گاه این عمل روا باشد. واقعا چنین اندیشه ها هست، هم از نگاه اعتقادیمون هست و هم از نگاه تعلیمات اخلاقی من هم هست. مثلا همین سینای بزرگ بعضا وقت میگوید که در حالت ضروری از زدن احتراز نکنند، ولی جهان امروز اون جهان عصر میانگی نیست. کودک غیر از زدن طریق دیگری تربیه هم هست، یعنی وابسته به همون قابلیت هایی که در طینت او هستند، پدر و مادر و شخصان دیگری که به تعلیم و تربیه مشغول هستند وظیفه دار هستند که به همون طرز قابلیت مناسبت کنند. ببینید در یک جوی وقتی که آب روان هست، اگر ما خواهیم پیش راه آب را گیریم چه حادثه رخ می‌دهد؟ اگر پیش راهی او بسته شود حتما سر میزند و کجای کنده می شود. ولی اگر ما خواهیم همون جریان آب را دیگر کنیم، وابسته به همون روش آب دیگر کرده می توانیم. و یکی از متفکران عصر میانگی ما قطب‌الدین شیرازی در نسبت تعلیم فرزند میگوید که پدر و مادر را ضرور است که وابسته به قابلیت های خود کودک به او هدایت کند، هدایتگر باشد در انتخاب کسب، در انتخاب مثلا جاده فعالیت من بعده، که این میتواند برای با ثمر یعنی دلخواه تربیت به کمال رسیدن کودک مساعدت کند. بعضا وقت در محیط فرهنگی ما چنین حالت ها رخ میدهد که کودک انتخابی آزاد ندارد، پدر و مادر به جای او کسب و جاده من بعده را انتخاب کردن می شوند. رفیق من فرزند او دارای معلومات حقوق شناسی است یا طبی است یا مهندسی است و فرزند من هم حتما باید همین گونه شود. حالا که فرزند من چون قابلیت را ندارد، چگونه من از او میتوانم یک متخصصی درجه درکاری و یک شخصی برکمال آماده نمایم؟ از همین لحاظ مثلا من گردیدن اون آزارهای جسمانی، زدن کودک، تبعیض و دیگر خصوصیت‌هایی که در قانون آمده است، برای اهل جامعه ما ضرور است که اینها رو درست درک نماید. در جامعه امروزه مثلا واسطه‌های اخبارات خیلی زیاد هستند و کودک خردسال الکی از کلان سالها دیده از دسترسی به این گونه اخبارات ها بیشتر آگاهی دارد، امکانیت دارد، از شبکه‌های اجتماعی هست، از واسطه‌های دیگر هست، از واسطه‌های دیگری اخباری هستند، دسترسی دارد و می‌بیند. وقتی که کودک رو بیهوده آزار دادن و یا در بین همسالان و یا در بین عائله وقتی که ما با آزار دادن کودک مشغول میشیم، البته یک نوع پس زدن شأن و شهرت یا اعتبار خود میداند و حتی میتواند این حالت ها به دست زدن به خودکشی هم برده رساند. البته به حالت های دیگری که میتواند قابلیت او را نیست کند. ولی مضمون اساسی در قانون مذکور به خاطر منع کردن همین حالت برای چی است؟ پیش از همه پدر و مادر امروز، جامعه امروزه ما را ضرور است که درک کنند که کودک ما باید ترسانچک نباشد و زدن و آزار دادن و دیگر و به اصطلاح بعضا وقت ما مشاهده میکنیم که بعضا پدر یا اصلا مادران میگویند که باید از یک نفر کودک ترسد. ترس دو مقوله هست، دو مقوله اخلاقی، یکی ترس و دیگری محبت. ترس کاتگوری اخلاق رذیله است، اخلاق حمیده نیست، اما محبت کاتگوری اخلاق حمیده است. وقتی که در انسان مثلا در کودک ما میتوانیم حس دوست داشتن تربیت کنیم، اون میتواند که همچون شخصیت برکمال برای جامعه تشکل یابد. و همچنان که افلاطون هم گفته است برای شخصانی که تربیت دیدند دیگر زحمت علاوگی ضرور نیست، اونها الکی برای ساختن جمهوری، برای
فعالیت در جامعه آماده هستند. مقصد از تهیه قانون هم در تحریر نو و با استفاده از همین مفهوم هایی که من ذکر کردم به خاطر آن هست که ما باید یک شخصیت ضروری برای جامعه تربیه نماییم. کودک امروزه ما آینده این ملت هست. کودک امروزه ما مسئول برای نگهداری دولت و ملت و ارزش‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی و در عرصه بین المللی معرفی کننده آن است. به همین خاطر ضرور است که هر یک پدر و مادر به مضمون و ماهیت همین اندیشه ها سرفهم رود و درک کند که من کردن مثلا تبعیض یا پس زدن شأن و اعتبار کودک خود او که پیش از همه اون کودک برای خود همون پدر و مادر عزیز است، ضرور است، درکاری است و به همون امید فرزند رو تولید کرده است که اون باغ پدر و مادر شود، باید امروز مناسبتی درست کرد. وابسته به تعلیم و تربیه که هر یک سوبیکت دارد، البته پدر و مادر بسیارتر نوازش می نماید، در محیط اویله کوشش می نماید فرزند را هم از جهت مادی هم از جهت معنوی عموما از همه جهت هم می نماید و در اینجا در برابر پدر و مادر شخصی که در خود قانونگذاری هم یک مسئولیت بسیار مهم دارد، این آموزگار است. آموزگار نوابسته از مثلا مؤسسه تعلیمی که آموزگار در اونجا فعالیت می نماید، بسیار شخصانی تجربه دیده و بسیار شخصانی که در حقیقت فعالیت طولانی آموزگاری کردند با چنین اندیشه هستند که آموزگار باید شخصی باشد که مانند پدر در موردهای ضروری نسبت به شاگرد سختگیری ها را عملی نماید و در موردهای معین نسبت به شاگرد محبت را اظهار نماید. یعنی هم پدر چگونه است مثلا در موردهایی که فرزند به یگان کارهای ناشایسته دست میزند، البته نسبت به او سختگیری می نماید تا اینکه این کردار از جانب او عموما دیگر مورد صادر نشود یا حتی پیشگیری کرده شود و هنگامی که به یگان دستاورد معین به یگان نتیجه های معین وقتی نائل می شود، البته با زیادتر او را بلند می نماید. از این رو در فعالیت آموزگاری نیز باید آموزگار نسبت به شاگرد چگونه که نسبت به فرزند خود مناسبت می نماید، البته نسبت به شاگرد باید همین گونه مناسبت نماید. و درست استاد قید کردن که بعضا موارد در محیط کودک قرار می گیرد که نسبت به او همسنفان تأخیر می نمایند، اما آموزگار به طرفی می نماید، یعنی خاموش می نشیند. در اینجا باید آموزگار طوری مناسبت نماید که بین آنها یک مناسبت همدیگری را مثلا به وجود آورد و تمام نزاعهایی که بین آنها است پر آنها رو برطرف نماید. برای چی؟ برای که آموزگار از مقامی که در داخل مثلا صنفخانه دارد، البته از او میتواند هم به پیشرفتی هم به دوستی آنها مساعدت نماید، هم به موقع خود را با بلند نمودن همچون آموزگار و در نزد شاگردان به مرتبه اعتراف شدن میتواند از این استفاده برد. و وابسته به دیگر مسئله هایی که باید به پیشگیری نمودن عمل ها، البته در اینجا اینستوی جامعه شهروندی سوبیکت های دیگر نیز باید هر گونه پیشنهادهایی که دارند با مقامات های با صلاحیت دولتی پیشنهاد نمایند و در خود قانون هم هست که فعالیت هماهنگی مقامات های دولتی، مقامات های حاکمیت دولتی، مقامات های محلی، مقامات های خودادارکنی و تشکیلات و مؤسسه و دیگر سوبیکتانی که در جامعه هستند، یعنی در هیچ مورد یک سوبیکت به تنهایی همه مناسبت ها رو در سرباری خود گرفته اونها رو اجرا کردن نمیتواند. به همین خاطر هم با استفاده از فونکسیون هماهنگی میتواند تمامی چاره‌بینی ها راه اندازی کرده شود و البته پیشگیری کرده شود هر گونه عامل هایی که در زمان امروزه هستند. درست است مثلا در مکتب های میانه بعضا نزاع ها می شود، در مثلا مؤسسه های دیگری تعلیمی و من همه کمبودی ها البته با استفاده اما پرینسیپ اصول هماهنگی، یعنی کوشش همه سوبیکت ها برای پیشگیری کردن و برطرف کردن عامل های نامطلوبی که هست و عامل ها که برطرف شوند البته در ساحه رشد می‌یابد و ساحه پیش رفتن می‌گیرد. واقعا فرزند میوه عمر انسان است و وظیفه هر یکی ما تعلیم و تربیت دادن این نسل جامعه میباشد. اگر این نسل جامعه در روحیه خودشناسی، خودآگاهی و میهن‌پرستی
به کمال برسند، پس می توانند در جامعه موقع معین داشته باشند و بهر رشد این سرزمین اجدادی سهم ارزنده خود را گذارند. بینندگان عزیز، برنامه نشان افتخار بود که از اداره برنامه‌های علم و معرفت تلویزیون تاجیکستان منظور شما گردید. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد. در ادامه ما را همراه باشید.